Grace Parish is the only parish in Pampanga that was established by the Recoletos. It is the first parish in Mabalacat and is already established for almost 300 years now. It also serves as the mother parish in the Vicariate of the Holy Spirit. However, the difference between then and now is indeed evident. Now, we are currently facing the COVID-19 pandemic, which has alarmed the lives of people. Due to this virus, it cannot be denied that a new normal is set to be present. Given this critical and difficult time, several adjustments are needed to be imposed to ensure the health and safety of all. With this, we believe that there is a need to replenish the spirituality of churchgoers. As the parish has finally opened its doors with a limited sitting capacity, it is important to understand the instructions in attending liturgical celebrations brought to you by Our Lady of Grace Parish. There will only be one entrance gate in entering the church patio, located at P. Burgos Street along the Old Municipal Hall. Those who undergone online mass reservation were accommodated from Mondays to Fridays until 12 noon. There are work-from-home volunteers who are tasked in answering the messages directed to the page, Our Lady of Grace Parish, Mabalacat City. The Secretariat team will then input the needed information and upload them to the application called Time Station. The Time Station generates a unique QR code for each person. For those who are served through their respective chapel coordinators, they were accommodated from Monday to Wednesday. Their information will be submitted to the committees every Thursday. For those who were not able to reserve either through online or through their respective chapel coordinator, they can still attend Mass as a walk-in. There is a designated area for walk-ins registration. The walk-in will be given an entry pass that they must keep until the end of the Mass. Parishioners entering the church may proceed to their specific church gate indicated in their entry pass. Gate 1 is the gate by the Blessed Sacrament, and Gate 2 is the gate by the Formation Hall. Parishioners must have their temperature checked and must properly sanitize their hands before entering to their specific church gate. Entry pass declarations should be completely filled out and signed. The holding area. Each entry pass has a distinct code that should only be used by the person named in the pass. Before entering, the parishioners must sanitize their shoes through the foot bath placed nearby the entrance door. An usher will assist the parishioner to his or her designated seat. Different zones are present inside the parish. Parishioners must follow these regulations while inside the parish. Always wear your face mask. Observe physical distancing. Stay in the designated seat indicated in your pass. Refrain from conversing with one another. Notify the usher if one wants to go to the restroom. Remain silent and pray. After the liturgical celebration,
Instruction for the exit point will be given to the church attendees or parishioners. Present the entry pass at the exit point for scanning and surrender it prior leaving the church premises at the designated exit point. All churchgoers must leave the church premises using the patio exit gate, located at the Democracia Street. The inside of the parish must be properly disinfected every after Mass. These are the instructions that need to be remembered in attending liturgical celebrations at Our Lady of Grace. We are hoping for the full cooperation of our dear parishioners. Keep safe, and let us pray for the continuous safety of all.
Our Lady of Grace Parish is the only parish in Pampanga that was established by the Recoletos. It is the first parish in Mabalacat and is already established for almost 300 years now. It also serves as the mother parish in the Vicariate of the Holy Spirit. However, the difference between then and now is indeed evident. Now, we are currently facing the COVID-19 pandemic, which has alarmed the lives of people. Due to this virus, it cannot be denied that a new normal is set to be present. Given this critical and difficult time, several adjustments are needed to be imposed to ensure the health and safety of all. With this, we believe that there is a need to replenish the spirituality of churchgoers. As the parish has finally opened its doors with a limited sitting capacity, it is important to understand the instructions in attending liturgical celebrations brought to you by Our Lady of Grace Parish. Our There will only be one entrance gate in entering the church patio, located at P. Burgos Street along the old Municipal Hall. Those who undergone online mass reservation were accommodated from Mondays to Fridays until 12 noon. There are work-from-home volunteers who are tasked in answering the messages directed to the page, Our Lady of Grace Parish, Mabalacat City. The Secretariat team will then input the needed information and upload them to the application called Time Station. The Time Station generates a unique QR code for each person. For those who reserved through their respective chapel coordinators, they were accommodated from Monday to Wednesday. Their information will be submitted to the committees every Thursday. For those who were not able to reserve either through online or through their respective chapel coordinator, they can still attend Mass as a walk-in. There is a designated area for walk-ins registration. The walk-in will be given an entry pass that they must keep until the end of the Mass. Parishioners entering the church may proceed to their specific church gate indicated in their entry pass. Gate 1 is the gate by the Blessed Sacrament, and Gate 2 is the gate by the Formation Hall. Parishioners must have their temperature checked and must properly sanitize their hands before entering to their specific church gate. Entry pass declarations should be completely filled out and signed. The entry pass of the parishioner will be scanned at the holding area. Each entry pass has a distinct code that should only be used by the person named in the pass. Before entering, the parishioners must sanitize their shoes through the foot bath placed nearby the entrance door. An usher will assist the parishioner to his or her designated seat. Different zones are present inside the parish. Parishioners must follow these regulations while inside the parish. Always wear your face mask.
Observe physical distancing. Stay in the designated seat indicated in your pass. Refrain from conversing with one another. Notify the usher if one wants to go to the restroom. Remain silent and pray. After the liturgical celebration, instruction for the exit point will be given to the church attendees or parishioners. Present the entry pass at the exit point for scanning and surrender it prior leaving the church premises at the designated exit point. All churchgoers must leave the church premises using the patio exit gate, located at the Democracia Street. The inside of the parish must be properly disinfected every after Mass. These are the instructions that need to be remembered in attending liturgical celebrations at Our Lady of Grace. We are hoping for the full cooperation of our dear parishioners. Keep safe, and let us pray for the continuous safety of all.
Along Domingo ning karaniwan a panawon. Panamdaman tayo po ing presensya ning Ginoo busal tamo. At ban maging mabungaya at makabaldugan ing katamong pamagmasusi. Agkatanda kayong makisan metong karing panalangin at pamagkanta. Ding intensyones kaniting misa. Ing kapasalamatan dari Engineer Emeritus Salunga and Family, Luz Velasquez para king kayang 80th birthday, Leonarda and Leonie Sibal, Petronila Quizon, para king makapasubaling kapag nasandari, Rovi May Fernandez, Ricardo and Rene, para king malalagwang kapaldanan dari, Nelson Vitug, Salome Bustos, Aldex Angeles, para karing maldang kaladwa, lalong-lalo na di, Lilian, Dennis, Benjamin, Arturo, Raquel, Alejandrina, Alejandro, Ocelito, Anselma, Jose, Juliana, Agustin, Rosario, Fred, Macario, Rafael, Belen, Luz, Leonor, Leon and Aurea, Lucia, Bernardo, Alan, Maria Rosario, Servando, Raquel, Edwin, Silvestre, Maria Catalina, Benamin, Conrado, Estrella, Edgardo Hermelo Efren Sr., Elizabeth, Bienvenido, Estefania, Bartolomé, Seska, Angel Jan, Angela, Castor, at ding maldang kaladwa king purgatorio, makyabe tamo po ngeni king dalit apamuklat. Laudate Dominum, purihin ang Diyos, o sangkatauhan, sang tinakpan, laudate Dominum, purihin ang Diyos, o sangkatauhan, sang tinakpan, laudate Dominum. Sa amin mga may sakit, lunas ang iyong pag-ibig. Sa amin dahop sa buhay, yaman ang may kaagapan. Laudate Dominum, purihin ang Diyos, o sangkatauhan, sang tinakpan, laudate Dominum. Laudate Dominum, purihin ang Diyos, o sangkatauhan, sang tinakpan, laudate Kilagyunig pa ang paninak pa ng Espiritu Santo. Amen. Inuman tabi kay kayo. At keka antimurin. Ayabak po kay kayangan. Maya payabak po among. Welcome po kaniting mumunang Domingo na ning Agosto. Anong umpisan tayo po karing regular masses tamo.
Magumpisaya po yung regular mass tamon ng Domingo 6 o'clock, kaibat 8 o'clock, kaibat 10, kaibat na po nita, alas 4 ng panapon at alas 6 ng bengi. Mag-regular masses na po kaniti. Anyapin da nga ko kay kayo welcome po. Kaniti mo munang aldo daring regular masses tamo kete king kay katam parokya. Panagkat kay kayong yaning penandet ing manahimik ta saguli ganakanin dapatan tang kasalanan kay may labas at manyawat tawad kin Diyos mangkanita magitang karapat dapat marap at miyampang kaniting banal na misa. Agdanagdan ngeni agkastamo ing kapanisyan, magkumpisal ko. King Diyos, amayupayang tutu, at kay kayo kapatad, uling mi kasala kumbina, King isip, amano at dapat, at niyaliwang kakulangan. Ulinitay, panigapuko, Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sa Blanganghel, Lampong Santo, at kay kayo kapatad, ipalain ng Diyos sa ginutam. In Diyos sa mayo pahin dito, pagaluan na katam, at king pangapataw dari kasalanan tam, idala na katang sana king lang angga. Amen. Ligaya King Diyos, King katas-katasan, at King yato kapayapan, karing tawong maya papilugluban, pupuryan da ka parangalan da ka, sasamban da ka paligayan da ka, pasalamatan da ka, paulining maulang excelsis, gloria in excelsis, gloria in excelsis Deo. Ligaya King Diyos, King kakatas-katasan. Ginong Diyos, sarining banwa, mayupayang Diyos, ipa. Ginuming Hesu Kristo, bugtong anak. Ginong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ning iba. Gloria in excelsis, gloria in excelsis, gloria in excelsis Deo. Ligaya King Diyos, King kakatas-katasan. Wana
Gloria in excelsis, Gloria in excelsis Deo. Ligaya King Diyos, King kagatas-gatasan. Uling ika'y bukod banal, ika'y bukod Ginoo, ika'y bukod kagatas-gatasan. Jesu Cristo, kaguming banal, Espiritu, kinligaya ng Diyos Ipa. Amen, amen, amen. Gloria in excelsis, Gloria in excelsis, Gloria in excelsis Deo. Ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, King kagatas-gatasan. Manalangin tam. O Diyos, mapaglunos ming pa. Pabustan ming anak mong Yesu Kristong magkalup pamangan, karing sablang danupan king nanumang paralan. Gawan mo king mapagmalasakit karing hanggang kalulo na ning panahon mi. Ituro mo king kilala karing karelang pamangailangan, dumalan kasakitan, kambera, makirake, king karelang pagzalbat, midbid, karing sugatda, at mampat karing karelang dano. Paggaluban mo king sikanan, gawa, king sablang iti, kapamilatan ng upaya ng pamangan, ng kayang sarili, ababyan ng Isus kay kami, king balang Eucharistia, iriyadon mi, kamamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Pamamasang iba't king libro ng propeta Isayas. Ing Ginoo ngano, meko keni ikayong sablang kakao, oy ni ing inumanyo. Meko keni bistat alakong kwalto, alang kwalto, sali kayong trigo at mangan kayo. Meko keni, sali kayong alak at gatas, e kayo magastos na numan. Bakit pa'y gastos kayo, king etune makakabsi? Bakit sweldo, gagastosan nyo la, makanyan man, danupan kayo pa. Makiramdam kayo kanako at daptan ingka kong sasabyan at mayama kayong mangan king peka manyaman diling pamangan. Makiramdam kayo ngeni taong kakong pinili at lumapit kayo kanako. Lumapit kayo kanako at mikabye kayo. Gawa kong kasunduan kaya kayo, amanatili king kapilan man, at ibiya ko lang kaya kayo, ring kanwanan kan David, pengako ko. Ingamano ning Ginoo. Salamat King Dios. Inggamat ning Ginoo, pakana nakatamo, pakibatanala, ring sablang kailangan tamo. Inggamat ning Ginoo, pakana nakatamo, pakibata na lo, ring sablang kailangan tamo. Magana kayo at mapaglunos sing Ginoo, banaya diya king pamimwa, at mitmuya king lugod no. Mayap ya lubing Ginoo karing sabla, ingkeyang lunos, at yu king sablang dapat na. Inggamat ning Ginoo, pakana nakatamo, pakibatanala, ring sablang kailangan tamo. Ding sabla makalawel at manaya keyo, at babye na karelo, ing pamangando, king panahon a kailangan do. Ing babye na karelo, sobra-sobra, ibabye na karing sabla, ing kailangan do.
Inggamat ning Ginoo pakana nakatamu, pakibatanala ring sablang kailangan tamu. Makatuliran niya ang Ginoo, king sablang dapat na, at malam karing sablang dapat na. Malapit siya ang Ginoo, karing sablang tapat, mamaus keya. Karing sablang king katutuan, mamaus keya. Inggamat ning Ginoo pakana nakatamu, pakibatanala ring sablang kailangan tamu. Pamasang ibat king sulat ng San Pablo, karing tao, Roma. Nino mo ing ating upayang ikawani nakatamu king lugod ng Kristo? King kaligaligan man, king kasakitan, king pangalupig, king danop, king kalubasan, o king panganib, o king kamatayan? Ala, uling karing sablang bagay reti, karin tamo ganap at agumpe, king kapamilatan ng Kristo, alinugod kaya katamo. Matibe kong kapaniwalan, king agyamang kamatayan o ing bieman, ding anghel o ding aliwapang upaya o sikanan karing banwa, antimurin ding nanupaman king kasalukuyan o king pangintungol, ing atyo king babo o ing atyo lalam o ing nanumang melalang, e nakatamo kapilan man malyaring ikawani king lugod ning Dios amayakit kang Kristo Jesus aginuta mo. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Dios. Emo bukod king tinape, mabibye ing tao. Nune, king balang amanong manibatan, king asbuk ning Dios. Ing Ginoo mantabeya ke kayo. At keka antimurin. Pamipasyag ing may pabalitag pangkang San Mateo. Ligaya keka o Ginoo. Inyang dindam ng Jesus iting balita at dikil king kamatayan ng Juan Bautista, sinakay ang bangka at may kuya ketang lugalay ito. Mintaya king metong at tahimik alugal, anong nuya makapagdili-dili. Dapot abalitan daring tao iti at ibat karing miyay liwang balen, linaakad lang tinuki kaya. Inyang kuldasya king bangka, Jesus, ikit na laring tutung dakalataw. Melunus siya karela, at pepakaya panala ring masakit. Inyang mabengi na, lepitan de rin kayang alagad ngara kaya. May kikiyalangan ng lugalay tiya at mabibengi na. Palakwan nyo na laring tao, balang munta ka ring lapit-lapit a baryo, baan makasalilang apanganda. E kailangan ng makola, nga nang may kibat Jesus, kayo mismo, di na nyo lang apanganda. Dapat ngarang sinabi kaya, lima lamang tinapit adungasan ding daralami. Idalayo lakeni nga ng Jesus. Pepaluklukan na laking dikot ding tao, kinuha na ring limang tinapi at adungasan, tinalangay banwat pepasalamat siya kin Diyos. Pemiraso na la ring tinapi at inutos na karing alagad king pamyerala karing tao.
Mingandangan ding sabla at kinabsila. Tinipon dala ring alagad ding mga tagan at may katipon lang 12 kaing karing pirasong tinap ating 5,000 karing lalaking mingan. Bukod pa karing babae, ampong karing anak. Kabadading mayap ng balita ning kaligtasan. Kapurian keka, O Kristo. Bayo tamo po migunam at bayo tayo talakayan ining kekatamong may basang ebanghelyo adwan tamo pa mo po ing kamasalan king puso at isip king banal espiritu at nga tamong manalangin. Datang ka, O banal ay Espiritu. Datang ka, kapamilatana, ning masikana ng pamamilatan, ning imakuladang puso ng Maria, ing pakamalan mong esposa. Amen. Dindam tayo po ing Ebanghelyo tungkol ya kening kwento ng San Mateo, kaya katamong ebangelista kaniting Domingo ngayti. Tungkol ya kening pamipakana ning ginutang Jesucristo karing 5,000 lalaki king may kikialangan alugal. The feeding of the 5,000 men. O ito po, ang kwento. Nanong akakita mo kening kwento ngayon ni. Ang mumunang puntong akakit ko kening ebanghelyo, yapin ining reaksyon na ning ginutang Jesucristo. Kening balitang digpa karing kayang balugbog. Balita tungkol kening very tragic death na ning kayang pinsan alang aliwano ni Juan Bautista. Anyan dandaman ay iti may mandalya king kayang obra. Mintaya kay meto nga tahimik ka lugar. Mekad, mintaya king tahimik ka lugar bang kanita, karinya manangis. Karina panandaman ing lungkot ning pangamatena ning kayang pinsan. At marahil, isipan na nung bakit mira siya kitang kasusukdulan apang amating antikanita. Pe patabtab ne batal Herodes Juan Bautista king sukulan. Bakit? Nga na sigurong mimisip kasi NP patugutan kinonsensyan Herodes anong nunga ng Juan Bautista map ingang kaminanmeng asawa mo ing asawa na ning kekang kapatad uli nito penikwana ng iligpit na niningaring Herodes si Juan, uneng tatakot siya mo karing tao. Kita namang aliwang banda, ing kayang kabit ay Herodias, asawa na Felipe, kapatid ng Herodes,
mi simpanyang mwa. Anyang mag-birthday Herodes. Anong ding kumbirado na militar la ang ponding mga kwalta na ning syudad. Mika programa at karin tinerakya ang anak ng Herodias Isalome. King pamanerak na may sayala ring kumbirado na pati na iya nang inya king darandamanda ring kayang bisita sinabi na nanuman imburi mo nga duwang kanako ibye ko nga na agyapang ingkapit na ning kanakong kayarian. Milaiya ing babae king kayang ima kitnane nung nano ing malyari ng aduan king ari at nga na ning ima aduan me king meto nga bendehado ing buntok ng Juan Bautista. Milaiya at linapit king ari at sinitsit na ita. Ngini mo rin nga na ibiyeye po kanako'y buntok ng Juan Bautista at idatok ye king meto nga bendiyado. Mi pakamakabaya Herodes na tinap-tinapan king antikanitaya ingadwana ng babae. Antining, sabi ni, arap-arapan na rin kayang kumbirado nung inya pronto, mabilis sa mabilis, inutos na king gwardiya intabtaba niya batal king sukulan Juan Bautista at idatok de ing kayang buntok king bandiyado. Makanyan pin ing milyari delare king babae inimbuntok ng Juan Bautista at ing babae naman inindalaga naman binyene at dinwang ni king kayang ima. Makanyan ing very tragic death na nining Juan Bautista. Isip-isipan na ning Ginoo, marahil, kitang pamagdili-dili na, kitang libli-baluga, ining tragic death na ning kayang pinsan ni Juan Bautista, at mekad, isip-isipan na, makanyan mo naman, ing malyaring umenang danasan kayang daratang panahon. Iyaring Herodes, magiyang accomplish mo naman king kayang kamatayan, king cruz. Baluta mo, anyang litisan de, ang ginutang Isu Kristo, de alare, kang Haring Herodes. Anyapin, nasabi tamo, may giyang accomplish mo naman, Haring Herodes, king pangamatena ning Ginoo. At ang ginutang Isu Kristo, kaibat ng migmuni-muni, may kaisip at mabayat apanandaman king puso tungkol kening tragic death na ning kayang pinsan, dinalakit siya king kangatba. Paman, may kuldas, ikit na nala, ring dakalataw, sa saganande. At agyang, malumbeyo, malungkot siya, mabayat siya puso, kening balitang dindam na,
makanyan man inarapan na ring tao. Selitana na lo, tungkol king kayariana, ning kayang igpa, pepakaya pa na lo, retang sukat ang pon dapat pakayapan karing-karelang sakit. Ang gaketang mirasya, silim-silim. O ining second point na ning Ebanghelyo. Ing malunusan a puso ning Ginoo. Miniral agyang aliwaya panandam, agyang malungkot siya, hanggang ena panandaman, ing magobraya, makanyan man, numbaga pinilit na yung kayang sarili para i-address na la, rening taon din, karing-karelang pamangailangan. Anyang silim-silim na, nga nakaring kayang alagad, pakanan nyo lang, ring tao. O itay inutos na, o itay kagatang third point. Nabaga, agyang iya enapanandaman, malungkot siya, at he does not feel working for the people, makanyan man gewa na ito. Nung inya, inagkat na la naman din kayang alagad, bistat man ila, sagad na lang, pati nga po na lang, magsilbi kaya. At nga na karing kayang alagad, pakanan nyo lang. Di taklamo po rin kaya kaming dadalang pamangan. 5 tinapi ang pungadungasan. Pero yung Ginoo, pekatimid na, di na nyo lang pamangan. Eyo la palakwan, pota, bangalyo la kindalan. Kayo mismo gawa kong paralan. Agyan ditak mo, ingatsuke ka nga nawari, ibyeme. Isipan mo pa, ing kapakananan ing kekang kapatad, bayo ing kekang sarili nga nawari ningin. At nga nakarela, dalayo keni, ding 5 tinapi ang pungadwangasan. Binyero kaya, kingwa na la, benendisyonan na la, piraso na la, at pemyeno ka ring tao, kapamilatanda ring kayang alagad. O ito po, ing 3 punto, yapi ring utos na kay katamungan ning Ginoo, nalipat na ning itangan magkasakit tamo ngayon panahon ng pandemya. Atin tamo pamurin sanang sikanan, yatsat tayo yung gamat tamo, ilakad tala rin bitis tamo, papunta ka rin kay katamong kapatad, ama ngailangan ngayon kasalukuyan a panahon. It is a very tall order kay katamungan. Manibatan king apong Ginoo. Totoo, ing para-parehong magkakasakit, pero nga na ning Ginoo, di na nyo lang pamangan. Takbang nyo la rin kaya kayong bitis at yatsat nyo la rin kaya kayong gamat. Agyang nanumo, iabot nyo karel. Iyo isipan pa, ing kapakanan nyo. Isipan niya pa, ing kapakanan ng kayong kapatad. At
Inginu. Mabilis siya pa kaya alas 4. Alilanal. Detang ditak aachukek. Dagdaganala. At king emo tinap-tinapan, mangasdan ka ng makanano na kang ablasan. Kaibat na nitang meging maganakaka. Agyang ditaklamo ring aachukeka. Dinuwang mula pa mo rin, karing kapatad mong mangailangan. Yan po ang panagkat na kiyakatamo, kaniting Domingo ngayti ninggino. Nung makanano yung meging malunusan na puso, karining taong migugum-gum kayo, lipat na ning kayang baluta mo, he was not feeling well. Ulining balita na, balitang dindam na, tungkol kaning tragic death na ning kayang pinsan. Makanyan man, nung baga pinwersa ning sarili na, bang kanita, i-address na ining pamangailangan daring taong migugum-gum kayo. And in turn, belikana na rin kayang alagad. Ikayo man gawan nyo, nga nawari, nung nano inggewaku karela. Agyang balo ko, sagad na kayo katawan, mapagal na kayo, at dimot mo, kay kayong kagiwan, makanyan man, pwersa nyo naman ang sarili. Takbang nyo la rin kaya kayong bitis, yatsyat nyo la rin hamat nyo. Saupan nyo la rin kaya kayong kapatad, amangailangan. Amen. Sasalpan tayo ko. King Diyos, si pangmayupayang tutu, linalang king banwa at yato, at kang Yesu Kristong anak ng bugtong aginuta mo, pengagli king upaya ning Espiritu Santo, mi bayit kang Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus mete at mi kutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldos sinubliyang mebie, pepay tasya banwa makalukluk wananin Diyos ibang mayupayang tutu, ibat ka rin magbalik ya naman keti, ban mo kum karing mabye ampon me nga mate, sasalpantaya ko king Espiritu Santo, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king bie alanganga. Amen. King pamamilatan ning dakilang profeta, Moises, pepakane ning Diyos ing kayang balayan, king ilang. Ing Ginoong Jesus, ing propeta ding sablang profeta, pakanane ing kayang balayan, kamilataning sarili ng katawan. Manalangin ta king Diyos para karing kay katang pamangailangan, ading pamangailangan ning mabilugayat. Nga tamong makibat king balang kaidunan, Ginoo, tingiran mga klis ning kekang balayan. Itangan po. Ginoo, tingiran mo ingaklis ning kekang balayan. Ginoong Jesus, ikaing bayong Moises, inalilan mo ing kapamintuan king batas, king kalamnan ning kasalpantayanan at lugod king igpa. Emuke paintulutan mananabuk king kayalan pansin, panamdam at alang lugod a pamaminto king utos mo. Ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, tingiran mo ingaklis ning kekang balayan. Maligayang Ginoo, king kekang pangatawo, aranasan mo ing katutuan at katapatan aadwan ning kasunduan.
Ipagkalub mong atokyan mi ingkekang alimbawa, ipanalangin mi keko o Ginoo. Ginoo, tingiran mo ingaklis ningke kang balayan. Mapamakalulong Ginoo, melunus ka karing kekaldan at pepakanan mo ring libu-libu. Ipagkalub mong dakayanan milar ring danupan at magobra keng masinsinan king katarungan panlipunan. Ipanalangin mi keko o Ginoo. Ginoo, tingiran mo ingaklis ningke kang balayan. Mayupayang Ginoo, ing Eukaristiya yaing manimuna ng pagmulan ning tune asal king bie. Kapamilatan ning pamagmasusi king kekang kamatayan at pamanyubling mebye. Ipagkalub mo kaya kami ing sikanan marap mipnong kasalpantayanan king aldo-aldoming kasakitan at lumupig king pamikasala numiman karin atagmuan. Ipanalangin mi keko o Ginoo. Ginoo, tingiran mo ingaklis ningke kang balayan. Ngini po adwan tamoing sarilitang kapagnasan. Ginoo, ipagalo mo kay kami, ing pamanalastas king kegang kaburian at pamalak. Parati kay sanang lalapit ban, mipazignangan king pamangan, asidya mo para kay kami. Ikabus mo kesa, king sablang pamikasal, ang king miras ke siping mo, king ligaya ban mo. Idiyadon mi, king kamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Manalangin kayo badat, balingkakot kay gayon daon, matanggap yara pa ng Diyos, sigpang mayupayang tutu. Tanggapane saning Ginoo iting daon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king ke katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tam. Mapamagalulong Ginoo, pabanalan mo reting ayin, at bustan mong iting spiritual ming sakripisyo, gawa na keng alang anggang regalo keka. Idiyadwan mi kawo milata ng Kristong Ginoo. Amen. Ginuman tabi kay kayo. At keka At antimorin, nayoring pusoy. makayat nano king Ginoo. Salamatan tayong Diyos sa Ginoo tam. Iting karapat dapat at matulid. Turepin, karapat dapat at matulid, sugat at makakabus, ing pasalamatan na kaging sablang penandin, at numan ka rin o ginabanalig pa, mayupayang totoo talanganggan Diyos, kamilatan ng Kristong Ginoo. Ing sablang bagi, malati at maragul, itingan, dapat mo, ing pamanaliwa na ning panahon,
Kalieldo at kauran, pamintuana ing batas mo. Ing tao, may gawaya king kekang wangis at may pagkatiwalan king lelangan kambening sablamong kapag mulalan. Ya, ing maging talasuyong, mag-ari king sikluban, king lagyong, at pupurian ing kekang ligay, king sablang dapat mo, kapamilatan ng Kristong Ginoo. Pupurian na kagino, kambering sablang angel, karing banwa, at ngaming ang kakanta. Kapin banalogin ikayong panibatan ng sablang kabanalan ulinita, pagparlampuni, pabanalan mo sa dating ayat ng slag ng Espiritong ban para kay kami, palyalang katawan at daya ng ginuming Ezo Kristo. May midang kusang lupkim pamilas at kamatayang kinwaning tinap, at pepasalamat siya kay kapirasune, at binyanay ka rin kayen disipulos nga natanggapan niya, ikungan at kananye. Iti yang kanakong katawan, amidawan para kekay. Makanyan mo naman kay ba't ningapunan kinwaning kalis, pasibayan pepo salamat kay kat binyaning kalis, kaning kayong disipulos nga natanggapan niya, ikungan at minam ko kanit. Iti ang kalis ng kanakong daya, ang daning payo talanggang tipan, amibu para kay at parang sablang tao, pangget ang ipatawaran kasalanan, daptan niya iti bilang kapigaganakan kanak. Pasyagtang ini misteryo ng kasalpantayan. Ing kamatayan at pamanyobli ng may biyay ng anak mo, narawan miya kay kaiting tinapin ng biyay, at ing kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan kay ka, ing pe palirian mo kaming, matampang talakadarapan mo ban sumuyo kay. Mapakumababing pag-ama mo, kingi kaming ansanang makinabang king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami anting metong, ning banal Espiritu. Ganakan may oig pa, ing Santa Iglesia makalaganap king meto yag, man miginap yas sa aking lugod, kambining kay kaming Papay Francisco, Florentino kay kami Arzobispo, ading sablang pari.
Ganakan mula naman, tingkay kaming ipanalangin niya. Insan paking lubtam, ganakan tala ring bit-bit at daralan na personal kay doon tamo, King. Ganakan mula naman ding anak mong Delandrina Alejandro, Anselma Jose Juliana Rosario, Joselito Fred Macario Rafael Belen, Luz Leonor Leona Aurea Lucia, Edwin Silvestre, Maria Catalina, Raquel, Maria Rosario, Servando, Edgardo, Elmedo Efren Sr., Angel John, Jessica, Bartolome, Lilian, Dennis, Benamin, Arturo, Alan, Estefania, Benamin, Conrado, Estrella, Elizabeth, Bienvenido, Angela at Castor, ay naus mong meko, kediking yat. Ang diringking binyag, may telagam din ang Kristo, miragayin la naman san, king kayang pangis subling maybe. Ganakan mula naman, ding ka ba na rin pepay nawa na, at maninay ang pangis subling maybe. Ading sablang niya ang unabiyet. Ang kapad mo san, maligayang ngarapan, pagalul mo kengan, gaano kayang karabat dapat magkamit, kimbya lang hanggabang kambe, nino na Birhen Maria, induring Diyos, kambe ng San Jose, kayang kalinis-linis sa esposo, kambe ng apostoles, ading sablang santos, at tinupad king malmong kaburian, ing kay kabaning panun, purian agat paligayan, kamilatan ng Iso Kristong anak mo. King kami latan ng Kristo, kambenat kaya, pangmayupay, agam na Espiritu Santo, purin agat parangalan, manggaman, king alangangga. Amen. Ngayon purian tayong igpa, amiglalang at maganaka, kay katan. Sablang maro. Malugod ng ipagkalubing kapayapan kayong panahon ni bangking kasawpanan ng kayong pagkalut. Parari kayong mikabos kayong kasalanan at biligtas kayong sablang kaligaligan. Kabang maninay kami kamben maligaing kapanaligan kayong panyatan ni Jesu Kristong kay kaming talapangapos. Sinabi ka rin kayo ng apostoles, ing kapayapan lalapuan ko kayo. Ing kapayapan ko mabiyay ko kayo.
Emosyona balikdan din kay kaming kasalanan. Nelawanin kusal pantayanan din kay kaming iglesia. At pamayapan ng panbilugan at pangking kaburian. Kambiat magari manggaman king alanganga. Amen. Lugod at kapayapan ng ginumantabe sa kapilan man kay kayo. At kaya ka antemor. Bakit tangin may kakami itong tamo at may kakalugod king gino. Kapayat. Peace. Gino, kumatampang tanggap kaya ka, dapot, yagkasmeng amano mo, kumayap na ako.
carry on. I am the bread that comes from heaven above. I am the wine that fills your cup with joy. Take and eat, take and eat. This is my body given up for you. Take and drink, take and drink. This is my blood given up for you. Manatili tamo pong makasiklawd. Ing tatak ning mabiye Diyos. O kakong Diyos, kakong malugod ay pa. Tatanggapan keng mipnong lugod at kapasalamatan, ingke kang dibinong tatak ning pamamingwa. Ingke kang kadiosan, babalot ne ing katawan ko't kaladwa, manggaman kapilan. Duro ko kong mipnong pakumbabang kapasalamatan, at darawon ko ing matinding lugod at katapatan keka, kakong pakamalan ay pa. Pagparalampo ko keka, ing panwalo mo ko at ding pakamalan ko, kapamilatan niting makapasubaling tatak, at pangako ko ing biye ko, king pamanyuyo keka, manggaman kapilan. Kaluguranda ka, pakamalan ay pa, ibiye mo ing pakalulu mo kareting panahon, kaluguran ay pa. Darawon ko keka ing katawan, daya kaladwa, at panga Diyos ning kekang lusok, kaluguran ay anak. King pamamayad para karing kasalanan ning yato, ampon para kaligtasan daring sablang anak mo. Amen. Panalangin kang San Miguel Arkanghel. O San Miguel Arkanghel, manwalo ka sana kening pamakilaban mi. Antabayanan mo keng salangsang, king dewakan ning mapamirayang demonyo. Pag amu-amu mi keka, king lupigane saning Diyos, at ika prinsipering ehersitos ning banwa. King upayang tinggap mo king Diyos, patulandungan king impyerno isatanas, pati na ring aliwang mga rawak ay espiritong luyon-luyon king yato, at manintun king kasirandaring kaladwa. Amen. Orasyo Imperata laban king COVID-19. O Diyos ay pami, lalapit kami keka, kaniting masipit apamangailangan mi. Aduan mi keka, ing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Ape pasakit na at may kamate na karing dakal ataw. Ipanalangin mi antabayanan mo laring tawong mitutukan manintun panulo para kaniting sakit at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mo laring doktor, narsis at ding sablang lilingap karing misalunan. Ban makasuyo karing masakit, kambening belwan at masabal. Ipanalangin milaretang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mo laretang lilingap karela, pagkalaman mo lang alanganggang kapainawan, detang meyango na biye. Pagkala mo kaya kami, ingrasya mo kaniting masakit a panawon, ban magobra kami, para king ikakayap ding sabla, at ban makasawop kami, karetang at tsuking pamangailangan. Ipanigapumi keka, ing patuknangan mo na ing pangakalat niting virus,
at ing pangakabos mi, karing takot mi. Pagkala mo iti, king kapamilataning ginuming Hesu Kristong anak mo, amabibye, ampon mag-ari kambe mo, king kametunganing banal ay Espiritu, Diyos, manggaman king alangangga. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan ay induning Diyos. Emo sana pisauli ingaklis mi ka, king kagulangan mi, nune bagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanwanan na Birhen. Amen. Nuestra Señora de Gracia, indu ning kapaldanan, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Pedro Pio, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod, ipanalangin mo kami. Lukluk tamo po saugli para king mapilan akapabaluan. Ingke katamo pong lubos kagalang-galang ay arsobispo, malugod na pong ipabalo ing ordinasyon pangadiakono dari Seminarian Jefferson Gambito Bacani, menibat po king Paris of Jesus, the Lamb of God, Mauli, Pulong Masle, Guagua, Pampanga. Seminarian J. Car Zuniga Silva, menibat po king San Vicente Ferrer Parish, Kalulut, City of San Fernando, Pampanga. Seminarian John Zenon Dizon Tulio, menibat po king San Jose Parish, San Jose, Malimo, Mexico, Pampanga. Maganap ya po iti king daratang a September 23, 2020, king ganap ay alas 9 ning abak, King Archbishop's Chapel, Arsobispado de San Fernando, San Jose, City of San Fernando, Pampanga. Iyabe tala po sana kareng panalangin tamo. Nakalpong salamat. Inpong Philippine National Red Cross Pampanga Angeles Chapter, linapit ya po king katamong lubos kagalang-galang ay arsobispo, ban mipabalo po katamong sablang katoliko, king mabilog a arkidiocesis, ing mangailangan la pong daya para kareng kapatad tamong masakit, a regular amangailangan daya, kambena niti, ingke katamo pong arsobispo, agkatana katamo pong makyabe, king voluntaryong pamamiedaya, anting pa magpapakit kasuywan at lugod, kareng kaparatamong tao, kareta pong bisang mag-donate daya, malyari ko pong muntaking Philippine Red Cross Blood Center, Diosdado Macapagal Government Center, Barangay Maimpis, City of San Fernando, Pampanga. Para po kareng aliwang detalye, malyari ko pong maus kareng makatuking numero 045-402-2378, 045-402-2378, 0943-453-2530, 0943-453-2530. King libutad na ning pandemya, etamo po sana kakalingwan, ing sumuyo at lugod, kareng aliwang tao, dakalpong salamat, talakad tana po. Manalangin tamo. O Diyos, atig pami, kamamilataning tinapi ng Diyo,
Ing anak mong Yesu Kristo, palabungan mo kay kami. Palabungan mo kay kami, ing upayang lugod. Ibiye mo kay kaming tetagan, misane karing amanong pisyag na kay kami ning anak mo. Iko mismo di na niyong yulang pamangan daring tao. Sa puan mo kayong mirake, king pamangan mi karel, at andi mo rin, ing tulamit pamakidamayan, ing kapanayanayan mit lugod. Iriyado ni ko milatan ng Kristong Ginomi. Amen. Ing ginuman tabi kay gayo. At kaya ka, Bendisyonan na kayo ng Diyos, singig pa, ng anak at ng Espiritu Santo. Amen. Imbis na mayari may kayo king kapayapaan. Salamat, King Diyos. Isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon, ang hiling nating lahat. Habilin ni Jesus, noon siya'y lumisan, tayo ay magkatipon sa pagmamahalan. Isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon, ang hiling nating lahat. Every day I sing to you with all my heart. Hear my prayer, I raise them all into your hands. Come to me and keep me safe in your arms. Strengthen me to face the day, for you I stand. Even if the sadness stay with me, and fill me with your joy endlessly. Lord, help me understand to follow your commands. I entrust my life into your care. My Lord, fill me with your love, fill me with your truth, fill me with your kindness. My Lord, let your goodness shine, let me speak your truth.